wako iyi ntambara igiye gukubita nka kumwe imituragaro cyangwa inkuba zikubita niyo ntambara ya kabiri umurundi wayimbajije ubwo ndayimushubije iya mbere yarapfubye ubwo M23 yafataga Uvira gatera Rivasi gasubira inyuma iyi rero 80% ishobora kudapfuba koko Red Tabara irimo ma 20 irimo Red Tabara igiye gutaha Red Tabara iratashye Burundi kurimbagura gusenyagura ariko ubwo nje nubwo yenda nerura nkahita ndudurira ko nkavuga ko ari M23 ntabwo ari M23 ngo nteye Burundi ahubwo ni Red Tabara mamya ko Makenga azabwira cyangwa Kayongora ati mudekarare gutaha nko FDLR ibunitashye ntabwo ari FDLR haba haje FARDC haba haje abarundi haba haje wazarendo ariko buno FDLR ivuze ngo iratashye se umwana ugi wabo nta rutangira rero ni nabwo bwoba nabonye abarundi benshi bafite ko nyuma yaho Wiringoma apfiriye nyuma yaho M23 igaragaye mu mujinya n'uburakare mu magambo Sultani Makenga ejo yavuze ubwo yasezereraga cyangwa se gusezerera ubwo yakiraga abasirikare bashya yego mu ngabo ze ziri mu mpinduramatwara biriya se Matama yajyaga babwira ngo ndi hafi kuzabasanga i Bujumbura izi ngabo yikwalisiyo ya 20 iri kwikusanya yishize hamwe kwataka igihugu cy'u Burundi mbere ku gikisasa kandi ngira ngo Burundi Red Tabara bumanikisha amaboko kandi noza ngo vu rimwe Reverien avuga ngo ni vu ngo si imbunda ngo vu ngo si indege ngo vu ngo tuzabasangayo Red Tabara Godefroid General niyo mbare arinjira mu Burundi arasa igiti nibuye kandi ibyo ntabwo ari ahubwo ni M23 irabiri kurwana mu nyungu zo kugira ngo biriya bice ibisikirize rero mamya ko muri iyi ntambara Amerika igiye muri Iran ikintu kiri gutegurwa abarundi bumve n'abandi basenge hari gutegurwa intambara ishobora kwiyadukiza mu Burundi ariko yinjiye mu buryo bwa Red Tabara hama ya ntambara Imana yavuze ngo izazanana muri Kongo bamwe batangiye kuvuga ko ari iyi ntabwo nge ndabyemeza ngo mbikofirime ariko nayo yanabayo koko ntabwo izaza yanditseho mu ruhanga ngo dore ngo ni intambara Imana yavuze bizagera mu Burundi nyuze muri Kongo by'umwihariko rero ubwaho nanashimiye abantu bakanze subscribe ku Mbabazi TV 3 nanasuhuza abantu bari muri Amerika avuga ngo Uvira igiye kuyisubiza ikomereze ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ikomerezeho Bujumbura kandi nyuma ya Bujumbura ni Kigali nukuvuga hano hari intambara ubwo navuga ngo u Rwanda rusa n'uyiruyiteguye koko nyuma yuko M23 igaragaye i Bujumbura muri Red Tabara ntabwo Burundi buzihangana bushobora kutadifasinga ngo burwane n'u Rwanda kuko ubushobozi ntabwo biriya byo nibyo neva bavuga no kurema abarundi ni ugushyushya inkuru ariko ntabwo wavuga ngo Burundi ngo muri iki kinyejana turimo nta yandi maboko burose atari Imana ibuzanye ntabwo Burundi ari igihe cyiza cyo gukubita u Rwanda ngo rwumutse ngo barwumutse bwa kabiri ngo cyane ko atari ubwa mbere biriya neva yavuze ntaho byanditse ntaho biri niba rwose yiyaminiya nta mbabazi yaba yaragiriye u Rwanda ahubwo we ni komedi ze turazimenyereye ariko bivuki yabakira ubu bahamagaye ikisasa abakatirwa ubwo gupfa barukatirwa bagapfa ariko harimo abarokoka cyane abasubizwa mu gisirikare bagisubizwamo ariko harimo abarokoka ubu bahamagaye Museveni yabakira ariko bwana Pascal niba bazajya kumanika amaboko igoma hari imirambi imodoka zitatunda bukava ari uko abo bantu uzabubakira ngo bamaze kandi wongereho ko urwo rugamba rwabo barwana rutabananiye ngo tubibonesha amaso niba M23 turahagurukanye ikiganza cyitwa itsinzi yego iyo Mana yabahaye gutsinda igoma ikabaha gutsinda Kavumu ikabaha gutsinda Bukavu igafata Uvira ikabaha gutsinda Uvira iyo Mana itatsinda abanyaburayi iyo Mana itatsinda abanyamerika ubwo yabari Imana nyabaki iyi Mana ya 20 irakora
kuko abanyawuvira aka kanya iriya mirambo yose ndetse n'iyindi binavuga ko hari n'ibindi byobo birimo hari n'ibyo batarabona abari muri Tanganyika baravuga ngo M23 yari yahafashe nta kibazo twari dufite ariko mu by'ukuri yiharekura ku rugamba abarundi nk'uko babivuze bakabimbikana icyo nta kibazo twari kwishinga ariko mu by'ukuri kuyirekura bagafata amaraso yacu bakayaha wazarendo bakayaha FDLR ku bushake nta rugamba rwabananiye ariko ubushake nicyo ngicyo babashinja. Ni nko kuba wakambura intare cyangwa impyisi, reka ngereranye impyisi no kubona impyisi iri kurya intama ukayikiza cyangwa umushwi ukawambura agace ukawukiza ariko wagera nka hariya ukongera ukahamagara yapyisi atakira yana yego ngwino urongore ngwino wice ngwino ukora ibyo ushaka tayari. Njya mbona abantu bakina amakomedi umuntu akaba yarangaye bakamwambura telefone bakayimwiba none ukayihereza uwo bayibye nk'ubu nkahita nwere akira telefone yawe ahubwo ukahita nkubiturushye ukongera ukarangara ukayisubiza ahandi ugahita ufata ya telefone ugahamagara wa mujuru uti fata telefone noneho rero bisa n'ibyo M23 yahagurutse izi neza urugamba yararuteguye kandi tubona ko yaruteguye koko yitarutegura iba yaratsinzwe tubona ibintu byose ikora bifite umurongo bifite discipline. Ibisirikari barwanye ntabwo bivuze ko ari yarwanye n'ibisirikari birenze 10 yoroheje irabitsinda. Uyu munsi wa none tuyitegereje finali nk'uko Makenga yavuze barangiza umwaka 2025 Makenga agatanga isezerano akabwira abakongomani bo muri Noro na Side arababwira ngo tugiye kurwana intambara ya nyuma ubwo n'uyu mwaka iyi ntambara ya nyuma rero Makenga yavuze binugwanugwa bikavugwa ko ari intambara Makenga zarwana ikisasa yo gukuraho Gisekedi akayirwana i Burundi gukuraho Ndayishimiye Igitega. Iyi ntambara ya nyuma M23 isigaranye bivugwa ko ari iyo ya nyuma yo guhangana na politiki y'abanyaburayi n'abanyamerika hakabaho kutitaba telefone zabo bakarwana gupfa no gukira hama ibisigaye Imana igaca urubanza itabera iraramye. Abo rero niba hakiri gukinata kusa naho bajegajega barwana bashyiramo amarivase ahubwo bahagarare babona cyane kandi Uburundi igihe bwagaruka bukabatsinda buzabatogose. Hari abarundi banyandikeje barambwira ngo M23 umunsi bayumukije ngo bayumukire ngo bajye kuyimesura ijambo kumesura n'iryaheruka ngo ubu M23 abarundi bagiye kuyimesura bayimesure ngo kuko irafise ico mu kinyarwanda tuvuga ico umwanda ubucafu. Sasa rero siniyumvisha ukuntu M23 irwana ikazanamo ibintu byo gukina by'ibiganiro by'impuhwe imbabazi tojas byiza pe ntacyo bitwaye ariko ni ya divasinge ibi kibazo kive muzi irokora abantu nk'uko ari nayo ntego yayo yego kuko ariyo mucunguzi wabo bantu. Uyu munsi wa none rero Bwana Pascal biravugwa ko Bujumbura buri mu bwoba biravugwa ko Burundi buri mu bwoba nyuma yuko Wiringoma apfuye abayobozi bose nyuma yuko barashe ikibuga cy'indege cya Gisangani biravugwa ko M23 amaze kuvuga ngo yamaze guplaninga kurwanya Uburundi by'umwihariko guhirika ubutegetsi bwa Neva Evariste Ndayishimiye. Biravugwa ko igiye kurwanya ikisasa hari intambara ebyiri M23 imaze gushyira muri tagete no gukuraho Gisekedi na Ndayishimiye. Abo ba perezida babiri nibo M23 izi ngabo wabonye basohoye muri Rumangabo imyitozo bahejeje amashuri ya gisirikare. Bivugwa ko M23 ariyo ntambara ya nyuma igiye kurwanamo. Reka tubashimire mwebwe mudahwema kudukurikira hano ku Mbabazi TV gatatu. Dukomeze kandi tubashimira urukundo mukomeza kutwereka mu buryo bugiye butandukanye. Turi kumwe rero n'umusangwa akaba ari General Prophète Martin tubaha ikaze. Merci beaucoup Bwana Pascal. Turi ku munsi wa 4 yego uyu ni umunsi udasanzwe ndi kubwira abantu ngo basenge kubera ko uwitwa Sebarundi cyangwa se Evariste Ndayishimiye yego yayoboye Uburundi ariko abuyobora muri systeme Uburundi bushobora kugwa mu ntambara abukururiyemo cyangwa bukwegeyemo. Kandi iyi ntambara irashoboka uraza kumbwira n'abandi bari butubwire muri komenti
perezida w'u Burundi yafatikanyije na Felix Cirombo M23 iharaniye ubwigenge muri Nord Kivu na Sud Kivu ntishobora kugera ku iyo ntego Sebarunda ayoboye u Burundi wo bita General Major Evariste Ndayishimiye. Iyi ma 20 ntishobora kugera ku bwigenge Felix Cirombo akiri ku butegetsi. Nanjye nkubaze rero ni gute rero M23 iri burwane na Ndayishimiye? Tayari mu mbono urahita ubibona impamvu bari burwane n'iki. Ndayishimiye afite ingabo nyinshi muri Kongo ziruta izindi zose. Abafatanyabikorwa ba FARDC umufatanyabikorwa uri imbere ni u Burundi. Ariko si abarundi bose ahubwo ni Ndayishimiye. None niba M23 Amerika yibwiye ngo manika amaboko, M23 igahabwa kurekura ibice byose yafashe, eske iremera kubirekura? Icyo nacyo ntigishoboka. Mbona ko kidashoboka impossible. Nukuvuga rero hano hari intambara iri gututumba. Mu Burundi hari isezerano Bwana Pascal Imana yabahaye ko intambara izazanana muri Kongo. Ariko intambara Imana yavuze ejo bundi yarajigera muri Buvira irapfuba yahita yinjira. None n'ubu yagarutse arishya, yiyuburuye arishya. Bigaragara bite, bishoboka bite? Jewe nk'umuntu ureba kure mu Rwanda narabaye muri Kongo no mu Burundi. M23 igiye kwisubiza Uvira. M23 kurasa Gisangani, kibuga cy'indege cya Gisangani. Ikibuga cy'indege cyimirijwe kiri bukurikire nimero D ni Bujumbura. Noneho nyine abantu bose bakibaza biragenda bite M23 niyisubiza Uvira cyane cyane kubera ko ari mu Barundi nyine. Kameme. Ejo bundi FDLR yasohoye itangazo ivuga ngo bikorewe Uvira bashimira Donald Trump ku bihano bafatiye ingabo z'u Rwanda. Ya politike ntemera na gato. Nukuvuga ngo M23 ifite shuwe ebyiri. Ifite kandi nabwo urabona kumwe umuntu ahumbya agakano, ifite amahitamo abiri. Nabwo ibyo bintu ntabwo bigisaba umwaka, nubwo ari ibintu biri buyisabe amezi. Koko nejo yasohoye ingabo ngira ngo ni nazo zigiye kurwana inkundura ya nyuma, ingabo zigera mu 1550. Nukuvuga ngo M23 ishigaje intambara ebyiri. Ishigaje kurwana n'u Burundi ku butaka bw'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Apana kurwanira muri Uvira, apana kurwanira muri Kongo. Kubera ko sinzi ubwo mvuze ibyo hari strategy nyinshi. Bashobora kugurutsa drone zikarasa mu buryo bw'iperereza bwabo, bakaba barasa abayobozi b'u Burundi nka kuriya yani. Ibyo byo barabishoboye kubera ko drone baritaya. Niba bikora rero ibi ngibi M23 ikagurutsa drone ikarasa Sebarundi, ikarasa Ndikuriyo, ikarasa Pirime niyo ngabo, ikarasa Kasipari Baratuza. Bwana Pascal Burundi burabasubizanya umujinya koko zambonera kure, ariko zo zifite ubwoba koko batsinzwe ishuri irenze 1 2 3 4 5. Ntibashobora kwa difasinga ngo bajye kurwana muri Kongo ku butaka. No kugurutsa drone nabo bizabagora. Uyu munsi wa none iyo ni shuwa imwe. Nibemere kurwana n'u Burundi mu buryo bw'ubutaka bugaragara, imbonera kure zibice cyangwa muzice. Nibemere kujya guhirika ubutegetsi bwa Giteka kuko niyo surusa iyo gukuraho M20. Iyo ni inzira imwe. Nibibananira ndaje mbabwire namwe kuko nayo ndayivuga. Inzira ya kabiri nibajye Gisanganye bagurutsa drone bagenda n'amaguru Kisasa, bakureho Felix Cirombo. Iyo ni shuwa yindi. Yose ni amahitamo y'urupfu. Ariko nkuko Thomas Sankara yarwaniriye Burkina Faso, nkuko Lumumba yapfiriye Kongo, nkuko Fred Rwigema, Gisa Rwigema warwaniriye u Rwanda akagwa ku rugamba. Sahizi nawe abari muri arena, muri convention, abari muri mission zitandukanye. Aba batipe bareke gukina n'amaraso y'abantu n'ubuzima bw'abantu ngo barwane batera rivasi. Ma 20 nibiri ku rugamba nije ku rugamba. Ma 20 nibi tari kurwanira amabuye muri Kongo nk'abanyaburayi n'abanyamerika. Ikabiri kurwanira kwishyira kwizana kubohora biriya bice inyeshyamba ziriyo. Bataduta mu mporera no mu manga, twe tukagira ngo irimo irarwanirira kurokora abavuga ururimi
rw'ikinyarwanda n'abatutsi ba Rwanda fomo n'abanyamurenge n'abarundi noke kwishyira kwizana ahari amabuye y'agaciro n'ubutunzi ntagere niba M23 itinyutse kuba yadivasinga intambara ireke gukina n'amagara y'abantu ngo irwane imyaka 3 n'itanu abantu bapfa. Ni nayo mpamvu mu Burundi bwana Pascal niba Imana izabasubiza 2040 ntabwo nkwiye guhaguruka uyu munsi ngo mpanure, nkwiye kuba ceceka akanwa kakaziba ikazahagurutsa abo muri icyo gihe bagahanura ibyo kwishyira kwizana ku Burundi. Uyu munsi wa none rero Sultani Makenga uhagarariye igisirikare cy'impinduramatwara muri Nord Kivu na Sud Kivu ibyo kurasa Gisangani kazi yake n'ibindi bari gukora nibahaguruke bemera gupfa birwana batinya gupfa nibarwane nka Boko Haram nibarwane nka El Qaeda badatinyisha umubiri ariko muri discipline Sariyuti twarabashimiye barwana neza ntabwo kandi nanone muri politike ya Sariyuti twarabashimiye ni nayo mpamvu bagize abafana benshi ndetse n'abarundi babajya inyuma bavuga bati zingabo n'impinduramatwara tubategereje Bujumbura nubwo abarundi batabivuga mu buryo bweruye ariko benshi barabemera. Hari nabo nabonye hari umurundi merutse kubona nyakubahwa perezida w'u Burundi nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yatorewe kuyobora umuryango wa Afrika y'inzu umwe. Hari umurundi rero nabonye avuga ko uko byabakoze ngo ubwo ngabiboye Afrika bivuze ngo na M23 ngirimo urumva yaravugaga ngo rero nihazagira udutera perezida wacu azajya kuzana M23 iturwanire. Ya sawa n'abafana kuko uyu munsi wa none rero bwana Pascal hari umurundi wambajije kandi numva ibyambajije ni ngombwa ko mbisubiza ari nacyo cyatumye mvuga ibi ngo intambara ya mbere twarasenze igarukira Uvira irapfu ngo ese iyi ntambara ya kabiri izapfuba ngo ese izazana naho izaturuka. Intambara ya kabiri nuko sahizi Amerika irashyira igitutu kuri M20 ishyira igitutu ku Rwanda M20 ntiribure kure Goma Bukavu n'ibindi bice ifite ahubwo M20 amahitamo isigaranye no kurwana rero ntabwo iri burwane itarwanye n'abarundi kuko ni nabiri kurwana nabo ku rugamba gutsinda ntabwo uri butsinde abandi abari bo bose atari abarundi no kuvuga sahizi imbunda ku rutugu inkota ku itako kuri Sultani Makenga. Niba rero Sultani Makenga ategereje Ndayishimiye ko amusinyira ngo nkusinyiye gutsinda n'ibyo bicu bitore Ndayishimiye iyo sinyatire yayo ntazigera yibona. Niba mutegereje Kirombe iyo sinyatire mukure y'amaso niba mutegereje Uburayi cyangwa Amerika mukure y'amaso. Sultani Makenga n'abamuri inyuma n'abafana biwe niba murwane mweruye usuzagizwa no kunutsa kandi utaza karaye ifumbwa araza ifu ibyo bintu byo kurwana batera rivasi barwana bagira marisheriyeri nge ngira ngo bari gukina bazi ko Amerika yo iri muri business ariko abantu bari gupfa. Uyu munsi wa none rero intambara ya kabiri ishobora kwinjira mu Burundi kujya gufunga source y'intambara kujya guhagarika burundu aho ikibazo kizanana ni mu Burundi kandi ubu Burundi Ndayishimiye yarabibemereye we anabasobanurira ko u Burundi buzahinduka teri base militaire yaho Kongo itegurira ibyishaka byose kandi aho ibitegurirwa niho rugamba burya niho ruri no kuvuga rero abandi nabaziranenge ibyo kuvuga ngo Gisanganye ngo baharashe ahubwo ni byiza ariko ntibihagije ni byiza kuri byo nta nicyo bimariye n'abandi bimaze iki bivuze iki niba bari kujya kurwana n'ibitero biri kuva Gisangane bakareka ibitero biva Bujumbura bakareka ibitero biva Kisasa bagize ngo Gisanganye iteje ibibazo Uvira na nuba abaturage bakaba barira kubera ko wazarendo yarongera basanye icyobo nyuma yaho ihaviri yego cyashinguwemwe abantu bagera mu bihumbi 7 ayo maraso M23 ariko umutwe wa kubera ko bishwe gute iyo bahaguma nyine urumva M23 yavuye muri Uvira abantu bose baserebuye bakomye amashyi bati karibu intare za Saranga babaciye amazu ni nka kwa kundi umubyeyi n'umwana ukiza umwana uri umubyeyi
hanyuma ukigendera. Nyuma gatoya wa mwana mugenzi we wamukubitaga bahita amufata ati ngaho hamagara so sha ko yagiye se ubundi gukora ibiki. uyu munsi wa none rero niba M23 turi kurwanira gukiza niyemere gupfa. Yesu kugira ngo adukize yarabanje arapfa, amena amaraso. Niba nta maraso iri kumena, niba idashaka no kuyamena, nimanika amaboko hakiri kare yere gusuka abaturage iyoboye mu mporera ngo hapfe ibindi bihumbi nk'uko byagenze muri Uvira havuye. Niba M23 nta gahunda ifite yiteranya abarundi n'abantu bo muri Uvira, nireka abarundi, nireke kurirwa nyine, nireke Kisasa, nireke Feregise Cirombo yiyoborere Kongo yiwe. Ariko niba ibwiye abantu ngo nje mu mpindura amatwara mbaho ubwigenge, mbaho umutekano, mbaho amahoro, abantu bakaguma bapfa, ubabwira ngo ejo bizarangira Amerika ibarebye mu gihorihori, nimara kubarungurukamo ibamanikisha amaboko ku ngufu, batagihungira i Burundi. Ndayishimiye ababwira ngo mwanyiciye abantu sinzabakira, ariko buno inzira ziracyagendwa. Bubahamagaye Ndayishimiye ati twaki nguhaye ikaze mu gice cya kabiri kivuga butumwa ry'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. Abari ku mugabane wa Amerika, Australia, Canada, Congo, Brazza, Congo Kisasa n'ahandi hatandukanye baharaniye amahoro kandi abaharaniye ukwishyura ukwizana kwisezerano rigiye kuza mu Burundi, mwese welcome ku Mbabazi TV gatatu. Imana ibahwe umugisha. Turasangira indirimbo yo mu ndirimbo zo gushimisha 154. Ndabaririmbira ibyo wapfiriye, wankunze fite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mwiso kapfira, wambonye miki Kristo, ukaza mwiso kapfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, aburaho yarambika umusaya we, apfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mw'ijuru, apfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mw'ijuru. Baramushinjije bashashe imyambaro, ngo hozana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka bati nabambwe, bukeye barahinduka bati nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo nanjye ngeze mw'ijuru, ibyara byihanganira, ngo nanjye ngeze mw'ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Ngayo nguko ndabaririmbira ibyo wadupfiriye, ndigisha ibyo wadupfiriye, mpanure mvuge namamaze uwatubambiwe ari we umwami wacu Yesu Kristo. No kuvuga ngo Dawidi yararwanye, hano navuze ibintu byo kurwana, ndagaruka ku bijyanye n'intambara, niryo jambo hano ngarukaho, icyo Bibiliya ivuga ku ntambara cyangwa igaragaza mu ngwano. Ariko genda ndagaruka mu ngwano yo kugira ngo twironkere uko Imana yazaduha ijuru, ndagaruka ku ngwano yo kugira ngo twironkere uko tukiri mu isi duhabwa
ibyo twasezeranyijwe biragatsindwa kubaho mu isi, ukumva ngo Imana irasezeranya ariko bikazarangira wowe isezerano utaryumvise, utaribonye, utanarimenye. Akarorero, Imana isezeranya urubyaro, upfuye utabyariye Imana. Akarorero, Imana isezeranya amashuri, upfuye utize amashuri Imana ngo wumve uko Imana isezeranya umugore, isezeranya umugabo, isezeranya imodoka, isezeranya inzu, ugasanga uri nk'ingati imenye kubaho kwawe wabayeho utariye isezerano ry'Imana. Buriya nubwo Bibiliya ivuga amasezerano, ariko umunsi baha ziriya nyama mpamya ko uwaziriye yariye inyama ahawe n'Imana. Ariya mazi wayanyweye igihe yabahaga amazi nk'isezerano, ni amazi meza. Bibiliya rero ivuze ngo nzaguha isezerano. Erega amafaranga izampa nawe yarayaguhaye yenda utanakijijwe, sava n'ibisanzwe. Mugaba y'Imana impaye diferansi ibihari, ibyo bifite ijuru, bifite amahoro, nta diyabeti, nta kasa, nta sida, haleluya, nta muvuduko, nta rubaga impande, nta mpanuka. Ibi byago shitani atega mu bantu biwe, twebwe iyo dukijijwe Imana irabidusimbutsa iyo mitego, uhoraho akayiturenganya mu izina rya Yesu. Mungu asifiwe. Rero Imana yivuze ikavuga ngo isezerano, Uburundi yabuhaye isezeranirwa, u Rwanda ruha isezerano. Dufite isezerano, dufite isezerano muri Noro Kivu na Side Kivu, dufite isezerano Cinaragwa, haleluya, dufite isezerano. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Dufite isezerano Imana yadusezeraniye, iryo turarirorereye kandi turariretse, koko niyo mababa zaduha tukaguruka tukikina nk'imitavu tukagera i Siyoni. Dawidi rero yararwanye, bigezeho mu ntambara zaravuga ngo Mana noneho aho urugamba rugeze naho intambara igeze, fata ingabo nto, pistoli cyangwa karichinikofe, fata n'imbunda nini, fata imbunda nto nini ungwanirire, ngwe ndi ingabo nto nini ungwanirire. Ubwo yarashumbirijwe amerewe nabi, Imana iramurwanirira. Muri uku kwezi kwa gatatu, muri uku kwezi kwa kane, muri uku kwezi kwa gatanu, muri uku kwezi kwa gatandatu, muri uku kwezi kwa karindwi, muri uku kwezi kwa munani, muri uku kwezi kw'icenda, ukwezi kw'icumi, kw'icumi na rimwe, kw'icumi na kabiri, Imana iterura ingabo nto, ifate n'ingabo nini. Imana ifata urwego rw'abaminisitiri b'intambara, abajenero n'abajenerali, abariyotona n'abaofisiye, bahagurukire kurwanirira isezerano ryawe, bahagurukire kurwanirira ubuzima bwawe. Kuko abarozi barabuzengurutse, Satani irabuzenguruka. Niyo mpamvu habura iki ngo ugire ubwenge nk'ubw'abandi, habura iki ngo ugire urugo nk'ubw'abandi, habura iki ngo ubyare urere nk'abandi. Iyo ntambara warwanya umwaka ukayirwana imyaka 2, ukayirwana imyaka 3, ukayirwana imyaka 4, hari umuntu warahiriye kuturwanirira, aba angaje, afata iyo decision, amena amaraso ye ngo angwanirire, atoboka n'amazi mu rubavu nayo ngo angwanirire. Wimufeka, wimusuzugura, ugurura, tanga kaze, Yesu akugwanirira. Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Niba abarozi barakuzengereje mu myaka 10, Imana ikubohora iyo ngoyi yabo, iyi myaka usigaranye, gira amagara mazima. Ibaze vurema abarozi bakuzengereze bagere no mu buriri, abarozi bakuzengereze bagere no mu menyo, no mu maso, no mu matwi, no mu mazuru. Ono dijeze kwa jinara Yesu anga gasuzuguro k'abadayimoni, niko nawe jya wihagarara. Ariko niba umwenda waratabutse ngo wigerera hera, wiba umunyantege nke, Imana nibikubwiye ibibi, senga iyiriza ubusa biravaho. Niba wabihishuriwe wabyeretse, rwana, uturwanirira ni Kristo. Tera intambwe imwe Imana iratera 99. Nanjye nahagurutse mu izina rya Yesu. Twahagurutse twanza agasuzuguro k'aba Filisitiya n'abamedi n'abamedikazi, n'abaperesi n'abaperesikazi kwa jinara Yesu. Rero ibyuzuye n'ibyo utuye n'ibyo Uwiteka. Mungu asifiwe.
kuko wifuze kujya muri Amerika, wifuza amayero, wifuza amadolari, wifuza amadinari, wifuza amanyarwanda, nanjye ndimo, wifuze amashiringi y'amanyakenya pana amagande, wifuza ibyo kurya, wifuza ibyo kwambara, wifuza ibyo kunywa, ubeho muri oyayi. Satani ashyira agapira hasi aho umupira warengeye niho urengurirwa. Imana yatabaye Yosefu iracyakora, yatabaye Moridekayi iracyakora, yatabaye Daniel iracyakora, yatabaye Saduraka na Abedenego na Meshaki iracyakora. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko uzizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Reka ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Haleluya! Rero Satani abimenye, uwagwaniriye Dawidi, ndi kuvuga nk'umukurambere, nawe Imana yarakugwaniriye ko wagiye kubyara ntupfe, ko washatse umugabo ntumwice ntakwice, ko wabyaye abana ntibakwice ntubice. Ese hariya ko wafunze ugafungurwa, ese ko wagwaye amarozi ukayarokoka, ubundi nta mugambi Imana ubwigufiteho? Ese ko tureke n'ibyo byose? Kubera iki se ubundi intambara yabaye bari abagapfa wowe ugasigara? Kubera iki se ubundi abo muvukana bapfuye wowe ugasigara? Erega ntabwo uriho ku gihamana, erega ntabwo uriho ku mpanuka. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Rero s'il vous plaît, imyaka yo gutwara imodoka urayifite, imyaka yo kuba mu nzu urayifite, imyaka yo gushaka, wujuje imyaka y'ubukure yo guhabwa umugisha. Umugisha wo mu isi habaho amategeko awugenga, umugisha wo mu isi habaho amategeko awugenga, kugira ngo donc mu gutwara imodoka hari amategeko abigena ngo utujuje imyaka ntutwara, kuzana umugore, gushaka, kubyara, donc n'imihango igira amategeko ku Mana. Ariko amategeko y'umugisha ntayo. Umugisha ABCD, aho ukenereye ibere niho uriherebwa. Gabana uyu mugisha, igihugu cy'u Burundi kigabana uyu mugisha, akira uyu mugisha, Mungu asifiwe, akira akagakiza, akira aya mashimwe, akira aya mahoro, akira iyi neza. Haleluya! Nagira ngo ngumenyeshe ngo nibi byose biri kuba, bashake batere bombe nk'izi ziri guterwa muri Iran, ikimenyetso Imana yagushyizeho ko ari kugira ngo izagukingire. Imana yashyiraho abantu ikimenyetso nta mpamvu se. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko izangirira neza. Ni ukuvuga ngo hano hari kuboko kw'Imana, intambwe z'Imana, ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, imbaraga z'Imana z'Abanyayisirayeli. Kandi Abisirayeli nitwe, apana bari kwica bamaze abantu bitwaza ngo bafite izina ry'Imana, ntabwo ribereyeho kwica no kuri kuhora no kw'Imana. Bantu biyitirira izina rya Isirayeli mukambara uyu mutaka muri kwangiza abantu, muri kwica abantu. Sasa nagira ngo ntangaza agakiza k'Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abantu Imana yasezeraniye muri uyu mwaka, Imana yaragusezeraniye. Iyi video uyiparataje no mu bandi. Imana yaragusezeraniye ifati yenda ingabo nto nini ikurwanirire. Ibicuro by'abadayimoni bikuveho, inzozi z'abadayimoni zikuveho, gusitara nabi bikuveho, umwaka wa shitani kuveho mu maso hawe hake. Yesu kagasabune yogesheje abigishwa biwe, wa mutamana yahanaguje ibirenge by'abigishwa be. Nukuri nawe wakoze uwo mwaka w'igisekuru wavukanye, wo bakuroza ibyo batongereye isuka n'agatebo.
aho izuba rirenze umwaka ukuveho, aho rirashe Uwiteka akurasira udahusha, akurasira ibi bigeragezo mu izina rya Yesu. Nerekeza ku musozo dusenga kandi dusengeranira, dushimira Bwana Pascal wabaye ku buhanga bw'ibyuma, tugusabira uwo mugisha mu izina rya Yesu. Yego, tunashimira n'abandi mwese mubasha kubana natwe. Turarorereye muri uku kwa gatatu, turiziga Imana y'amahoro n'amasezerano ya Isirayeli kwiri bubajabutse Yorodani. Nukuri umukama kumpezagirire. Mwami Yesu, turagushimiye ko ari wowe byiringiro n'agakiza n'ubugingo bwacu. Uha umugisha umuyuda n'umuyudakazi, uha umugisha umuntu wese uteze ugutwi, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Turinde satani muhozi, turinde shitani w'ishyari, uduhe kumvirwa no guhabwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Thank you.